Good morning, guys. Cover Pathoxico. Masigi covers in the Ham Airline the Bangladesh ki photo BNP ko BNP na kagre. BNP is a Bangladesh National Party hamiko. Bangladesh National Party. Magi leader kogi maming na Tariq Rahman. Sisna oigrani ko Prime Minister oigrani ko. Aduga BNP sina ngamise mana ngamise kya no harakanda 2126 ko 311 manunda 2126 mana adaga akogi student singi group am leidane student singi group to na zamat e islami to aduduna akogi opposition da hore haidi 77 seats phang ko sise kadawga harakanda SSC ko na sise council of exam ko na di tarik ko tarik sima khangzalo aduga ko tarik sima khangzalo Bangladesh National Party sima khangzalo mamangda koigi July kano kaina tawge ma laigibdo Bangladesh ki July charter nako adu suning bi ai chapa kano gi koigi Bangladesh ki history da ko tawgiba referendum ma kan ko July 2025 tawgiba ni ko sigi referendum ma di vote hadana referendum da 60.2% na support tawgini ko dugi referendum do ka gi bideba karino ka is haragadi mogi parliament do bicameral legislature oihanba adagi prime minister se tam ani dagi hena tam ani yahanba ai tan hana magatang yaramani ko adumana adagi ECI adagi judiciary is independent oihanba ko independent oihanba adugi referendum logani referendum do kagibani ko oiradabani adi sarkar je samamnina sarkar ne su apply to khala ani ko ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯇ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯁꯤꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯁꯦꯈ ꯍꯁꯤꯅꯥ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ fugitive ama oina wanted laura leini mase hatpagi adagi kano tawraga adagi mamangda kogi BSF na Bangladesh masa myam hatpagi border ko BSF border killing border da changjalak bada hatpagi myam yawre BSF na adugi su ko adagi Ganga water treaty ko Ganga water treaty adagi Tisti water treaty kan so lam leni ko dispute myam lebani asigita ko ado handak saida renew tawgadabani 1996 ta sign tawnagibani 1996 ta Ganga water treaty se handak saida renew tawnagadabani tawnaroidra adusu khangdri ko adagi kadoga harakanda security hadi minority
minorities security hai tare ko in Bangladesh habide maru aina Bangladesh manungda koigi Hindu minority mem hat pa ko dugu matawi tano ko aduduni ko haidi sigi right wing kangu hai tare si right wing kangu ni ko Jamaat-e-Islami moi right wing kangu sina koigi Hindu da ko kana to ba hai tare aduduni hana Awami League se Bangladesh se sigi Jamaat-e-Islami kaya tori pa se kana tori pa party sing sida hana palamba league haidi hana palamba political party do kanano hadi Hasina gi political party do di Awami League sini ko moi di pura mai theory pura pore moi di ko Awami League sini Bangladesh ki history ki matang da koina di khara naina ba ya ba ai ta di ko Bangladesh ki history ki maram da naina ba ya ba ai ta di ko ni UPSC point of view to ko Bangladesh ki history da naina ba ya se kare kare le ga na 1971 da liberation war matau gidana Awami League maru oina Awami League na tawraga ko aduduma ningsing bai liberation war 1971 ko India na ga tawraga Pakistan dagi independence fangan gibto ko dagi ko India gi su kare haini 19 Basa andor language movement hai ko in 1952 da tawgim ni ko ku Basa andolon se degi si lakte matang step by step lakte ni ko adoni hujik se India ga Bangladesh ka se ama phaba mari di leina de ko phaba mari leina de phaba mari oidi ba ko adusu yamna hadi nani ha ba ko amani adoni khara si exam point of view ki khara mai sum khangjin lor lore atopadi next Manipur ki paula hai Manipur ki Manipur violence case ta Supreme Court na ngasai gi CBI gi magi CBI no sik thiga lidena ko adu kara yorage kadi tawrage ko kai kamai le dige kamai tawrige na hangakpani ko CBI gi sakana ka edi Manipur High Court Guwahati High Court na su ziki kanodo kanosu tawsali do Supreme Court na su uzekse haidi charge sheet thangat khibudo karai de kari kamai tawgrage haidi adu hangakpani ba sidesta just headline ne kana toramani do CBI gi maramda habet tharake ko CBI se kaino haise ko CBI hedi Central Bureau of Investigation ko Central Bureau of Investigation sigi CBI se kari ma se karam kan set up tawge koi exam point of view ki oina ni ko exam point of view de sigum basna oina angal level 1963 da karamba ek makha da Delhi Special Police Establishment Act
मासे कोई इन्वेस्टिगेशन तो बता सेंट्रल गवर्नमेंट की करी सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी ने अदुगा कदोगे हर कांदा मासे इदी statutory body ra hangagadi statutory not a statutory body ado question sida hangak pe ai ko ekama ek sister Delhi police Delhi special police establishment ek na kahani kana to bani magi sidagi hawdokibani haraga kari marangi ma haidi statutory habadi kaino law ko law natraga ek ko ek amadagi lakpa body do adudu statutory body ayne ba aduduga एक से है पे खादा लानी को एक अमल दिल्ली पुलिस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक तगी लाख ने सीबीआई थोलो पने हारा का करी मंग मा से स्टैट्यूटरी बॉडी नत्री नो हंग तारगदी बिकॉज़ मसिदगी डिराइव तौर इसे मा से मशीन सेमबदी नतेबा अतोपा बॉडी मने सेमने को पुलिस आईडी पुलिस एस्टैब्लिशमेंट मने but Delhi special police establishment एक सिना it gives only the power magi power do katang masigi action pi bai wari ne ko semba kari kara kana to bodidi police ne ba police is the koi gi central government na semja ne ba ko haidi action sema na te ba just mangai magi power do sida mana pi bai wari ne ko adu duna kadonga hara kanda central government की central government की investigating agency CBI से करे क्या तो क्या है कहना supreme court को high court को अच्छी जिना सीजनल से है central government खतना सीजनल बाई दी कहना तो उधर से कहना तो है को अदुगा CBI ने सीजन बिसे क्या तो क्या है कहना याम नुंगारी से कोई no need for states consent state की ayaba yaudragasu ko state ki ayaba yaudragasu dum ticket season me ay kaino state ki ayaba yaugani habada leite ba ko adagi manas desta SARS thangatpa na harise ko adi SARS harise what do you mean by SARS ko SARS ay se kaino ara kana masi je police na prepare to gotni ko police na kari karam ganda thangatpa final report ne ma se police na piba final report ne final haidi any is a police or huzik see the CBI no ne ko CBI natraga any police amana thangatpa kano ne ko ado SARS se BNSS hanadi CRPC da lerame ko hujikti BNSS Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita ko se BNS ke makha da lege BNS ke section 173 makha da lege police na charge sheet thangalak to ne CBI se na charge sheet thangalak do ne ko charge sheet kanada thangalak to ba BN kano final report kanada aduga magistrate any court amada thangalak to ne magistrate na thabak se pakat pa hode ne trial sa thab hode ne ko aduna aide final charge sheet report to thangalak to de trial sa thadana leibe ge wani ne ko next sisme yare CBI khangani ana aide West Bengal da husik kano tori SIR tori SIR tawbasida koigi yamna haidi SIR gi mamang sai haigre koigi
SIR tawba matamsida 58 lakhs 58 lakh voters remove tawgreba hadi voter list tagi 58 lakhs hena remove tawgreba Bengal kanogi West Bengal tagi voter list tagi SIR tawbsida koi Manipur dasu tawrakani ko tawrakani akoi Manipur dasu si section bayani ko West Bengal tagi 58 lakhs name remove tawgrabneba ado remove tawrise id kaidaga harakan ngasigi pawsida so amo another 6 lakh amamu ko sidai mo 58 lakh remove tawgrena wawa lamnari ngaisda mo 6 lakhs amamu remove tawgreba kanana tawrino haragadi ECI na ko ECI na SIR se ECI na tawbani ko SIR se ECI na tawbani remove tawrise koigi kaidaga harakan se SIR tawbagi magi akoina parkhagi oina di khangdu se kaino harakan SIR se kaino habdu adom SIR ge maram jide dum naina dana dum lairabani mayam edi kano tawna dana ko special intensive revision haba ko sisima dum khangsalo numi khuding ki khabar je pa taragadi koigi kai haini simpha dum purakani ba ko phadraga so aduna numi khuding ki khabar je dum pa biyo ko SIR di special intensive revision sigi intensive revision se tawbagi power se kanada pi haragadi ECI da pi ko kanana pi ba constitution ki karamba article 324 sisima khangsalo 320% ningsing haragadi koi article 326 ningsing amani 326 na kaino universal adult franchise ni ko adu universal adult franchise sai train pan surabam nupa nupi voter oibe yare ko bot ning chendam yare adugi wari kano doni ko aduga naknabani aduda kadonga harakanda SIR se tawrokom tamsida magi demerit ama hai taragadi ko demerit ama hai taragadi koigi kai haini Aadhaar na yada ba hai tar Aadhaar sina Aadhaar na yaba yada bagi matang da sum se question yam phangnarim ni ko haidi Aadhaar card se paragadi voter oiba yagadra yaroidra Aadhaar card se paragadi citizen oiba yagadra yaroidra karam document changi haidi SIR se taw matamna karam da birth certificate changra adegi kari kano kari changi document changi document tara kun 10 20 ki list sama thokibani ko ado state khudingi su manaroi adegi magi date kai ka gi ni matung ina so SIR hai se kaino NRC tawga hape mane ko haibedi mi khantopogi hape adu mi style no mane ko ado kaidoga har kanda ngasagi voter list yari bela mingduga Aadhaar gi ming se kitang he khena matamda divert kitang he taw matamda su hadi voter list se kakturi mi maming se adu jana yai khegi di se SIR se laktingai da ko taw haidi voter list ming onana lebagum ko mama mapa even baba mama gi minga se bana lan bagum ko yumna ka su hongdok bagum ba even moigi si bang kano da kano West Bengal da tawri se roy haba ming se re ana irama matamda kakatni ne ba e do o on thokon ta ka ine ko haidi voter list ke kakki ba se yamna haidi yamna conversion moi ba yamna haidi amu hapsen matamda yamna process yam changba oidoni ko aduna koigi ECI gi website ama lebini ECI gi website to da changbiraga hujusi maming kari kara loi semto obe yare ko maming semto piro maming semto ko matamda thabak yam changi ko sagai thabak yam changi like koigi kaino yam changi hadi BLO BLA ko booth level officer booth level agent sina government gi officer ni sisina kanogi koigi booth level agent sina koigi kanogi hadi koigi political party gi haitare political party gi agent amani so asigumba BLO BLA laga kano se check tawdoini ko do tawbo matam sida moigi limit chu leyeba ko haidi na mi 10 dagi or 5 dagi hena tawba yade handak thas ge manung sida so aduduna
यारिगे हुजिक सेमदोरो SIR से लाक्ट्रिङाइदा को SIR से लाक्ट्रिङाइदा warning आइदि सेमदो हुजिक सेमदो होबने यामथि फदोनि कहीं SIR से लाकान मथंग चाहिदे अखोइसु बोट तौरअनि दना को मदुदैदा सु खंगनि बा बोट तौद्रिङै ममांदे SIR से अखोइसु तौरकदौ मालेबा सो सेमदोरो ममिंग ओनाबा आधार का वोटर लिस्ट का मानदबा और एनी डॉक्यूमेंट और रेशन कार्ड को वगैरह एनी कोई डॉक्यूमेंट एनी अमग मानद्रबा इवन मामा बाबा की ममिंग मानद्रबा सेमदोरो वोटर लिस्ट का आधार का आईगी आईदी लाइक तमकपगी सर्टिफिकेट वगैरह अदगी और मामा बाबा की आधार की मिंगदुगा मानदबा सिंगदो कम आई मोय येंगदुसे चाही सुक्तगी सुना इमा इपागा आईगी मिंगा आधार द मानद तारगदे दुजु सेमदो होको वोटर लिस्ट का माननबा यागे मानहलु को ममिंग दे मामा पागी ममिंग लेफम करिकरा सिंग लोय मानहलो मानदबदगी से मैम अमा कखल ऐसे 58 लाख से कशो 58 लाख पुनः मक्सिल लोयन फॉरेनर ओरमने हाबल लेतेबको अदगी मपालमदगी चंचलकपा मीनि हाबल लेतेबा जस्ट मोइजे मेमिंग मानदबदगी अदगी कनो तौदबदगी कखलि ngaतने सो को केयर लौबा में चंगे SIR से ममांग सहितसु SIR से कई हाय होल स्टेट खुदिमक लोय तौरनी हाइग्रामनिको अदुना मणिपुर सुसु सोइन तौरकनी बोट ममांग सुसु सोइन तौरकनी SIR बोट ममांग नेक्स्ट CPI ngarangi kanodo koigi sorry ngarangi kanodo consumer price index to adudagini ko kam kano tawdrasu yaare consumer price index han yam ka han explain tawdrasu yaabdi yaarapon hena khangnarabam pot ngatane consumer price index consumer price index is kaino ai mama no sai sakre basket ama lay koi ki darkar leba goods or and services मैम तो की basket हम कर ले basket से द कोई गे price segment ने बको price क्या पीरी के have to देने बको मागी base year है नी क्या तो क्या रखा ना मागी price येंग बकी से consumer price index ने आई मामा नो साइ करे से 2012 ता हाना price base year और में 2012 ता कोई के basket हम लेने वाली चेंग अदगी चेंग साग अदगी करी करा कोई की दरकार है goods and services में अदगी price पुलप total price हमें लेने बुको खुदा मैंने लुपा सामने हायरिंग कल से दुगा उजी पीरी में 2026 ता पीरी बा basket तो की price तो को सिगी basket की price तो लुपा चामगे यांखई ने हायरे से बा उदय तारगदी क्या हेंगले 50% हेंगले 50% हेंगबदगी अदुई तारगदी अखोई 2026 CPI से मतुंग इन ए अदुदी इन्फ्लेशन से 50% ओइरे हाइदुइनेबा इन्फ्लेशन से 50% ओइरे का हाइदुइनेबा अदो असागी 2012 ता बेस ईयर ओइगिबैने करिगुंबा से हंदक रांग चेंज तौबि से कइनो 2012 ता बेस ईयर ओइरबदा 2024 दा बेस ईयर ओइलजिसिन 2024 की kanana di basket to kanana on diba household consumption ko expenditure survey ko household consumption expenditure survey no on ba koigi 2023-24 dagi olakpa price to हाइदि ममंदो अदुदुगा अदुदैदा बेस ईयर ऑन थोक्तोरेनी को अदु ऑन बसे यामना हाइदि मागी कनो का सु याम चेंज तौरे को चेंज तौरे हाइदि कोइगी ngarang change tौना गिबो हाइदि हाना 70 कनोरा आइटम तो 200 के मथक ओइग्रमनी को आइटम मैम होग्रबनी अदगी कावरे इसु ngarang की खबर यावनी को कैम होग्री होंगी होंगदे दो अदगी मागी करी हाइनी
ꯍꯥꯏꯗꯤ percentage to ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯨꯠꯇꯅ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ goods and services ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗꯕ ꯄꯣꯠ food and beverage-ꯇꯅ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ ꯀꯣ food and beverage-ꯇꯅ ꯀꯌꯥꯗꯩꯅꯣ 45 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯣ 35 36 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯟꯊꯍꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ goods ꯀꯨꯝꯕꯗꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯥꯎ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯜꯂꯤ ꯀꯣ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯒꯤꯗ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯜꯂꯤ ꯀꯣ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯁꯟ ꯀꯣ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CPI all CPI new divided by CPI all into 100 ko CG inflation gi rate on bagi CPI ado CPI kanu se CPI the on so ai CPI na ta ba to pam chale ba ko wholesale price index na this is na wholesale market to go ba consumer price index na normal traditional market ko both rural and urban markets in the tower the ni ba ko andmaina season hele sigi inflation all of matam na kare ko consumer price index all ta ga di hena marik chumba inflation na fangeba but tabadabu kaidaga hara kanda si adagi mo goods and services ta say goods and services ta na OTT gi charge ka so hapsan rabani ko ade inflation se OTT gi inflation nga to yaw ni so ade update tawre se ade base year ta 2012 ta 2024 update tawre se yamna ade sigi editorial hai se yamna overdue oraba upgrade ni sini ko haidi hana mamang mangso na tawba ya report ni husik ta tawre se hoi phabde phai but decision je yamna thengman gre hai ni ko dudani adadaida koigi RBI gi inflation gi target lei RBI gi inflation gi target je CC tawrak taragadi husik inflation je 2.1 something si leibni ko 2.1% mo ki chang leibni inflation je RBI na CC hungtorok matungda inflation je around 4% gi around the thamiko with correction up to 2% ko haidi 6 oibe ai 2 oirupe ai ko adum inflation je inflation is 6 ai hengalakpasu ai ko hengalakadau male ko husik ano tobadagi next ko USA ga trade deal tawna gibido khara makhana hai USA da pura India se pura depend tawbagi type ta leigrena khara mana hai adu tasembagi hairogadi depend tawbadi natte ko tasena adi depend tawbadi natte but tawdabu trade agreement do sign tawna matam sida sorry koigi hana USA ga trade tawna matam sida hana lenamise 50% ko 50% leramdagi item da handagiba adagi 500 ningsingo ko 500 billion dollar trade tawna na bagi ayaba pigiba ko aduduni maro aina USA ga trade tawna bada madudo ko India da yam sohora ni sini buka haise India da yam sohora ni sini but kadoge hara kanda adi sigi editorial na harise kaidor kaino hara kanda India da yam sokani se India da yam sokani kaino hara gadi yongo USA na demand tawrise kaino USA na demand tawrise kaino trade che moi dei taw haiba ko trade che moi dei taw haiba agriculture products se moi dei layo haiba ko adagi kaino Russia dagi oil level mota Venezuela dagi layo haiba ko
adagi US and high school bako adagi noida fruit kari kra cotton kari ka se moi degi layo haba ko adoi taragadi tarif se handa ke habane natragadi tarif se hankat kani sine meaning di kaino USA ga trade tawna si atai mo pingon mi atoba country da tongan ngano akoi country da tong si ko adagi dollar ko dollar da trade tawsin ko si hai ma'am ji loi ingkhala pini mi adi Indiana hujik trade tawna dore 500 billion hena moidigi lei dore ko agriculture products su leire hujik ko kari kara pochai ma'am am lei dore except pot corn gumba khara natana ko Russia digi sunglai bu lei gidre but Venezuela digi lei bra hai Venezuela digi su lei ko cotton su lei dore hujik ko adigi kana de-dollarization su tawde ko adagi visa gi issue ga su leigimni visa gi issue ka su kai haini sida ista thamse ko visa gi issue ka su US na sana belila nga tane moi the trade taw na ko adu me am sing to ka to ga hara kanda akoi india kanona indiana lo yai se ayamana kai ngana ga di USA da yam depend taw bai ne adu na akoi gi atmanibir bharat ko Bixet Bharat unmanipulated Bharat कोई foreign policy दुगो दियाम ती चाना द्रेब को कोई foreign policy द हाइनर इसे multilateralism द हाइदी country से पूरा diverse होई ना हाइदी trade से diverse होई ना तो बता बनी country में हम का trade तो ना बता बनी हाइवे की policy program दो foreign policy program दो India in द्रेब सिना ताम बती को योंगो USA ka trade 5 billion trade tawningi taragadi akhoi trade ta solaka doine adagi agriculture gi hong pot ma'am jing do USA de pusalak taragadi akhoi gi agriculture pot farmer jing se soka doine ko Russia dagi thau hong ba Russia dagi lei da bida Venezuela dagi atang ba or any mafam dagi atang ba lei taragadi akhoi gi thau gi price kala kala ne ko akhoi ju cotton price yam hengka lei ba but kamoy hai se kaino Bangladesh ko adagi Vietnam dagi puthorakpa ko fruit piron man singdo adu duka compete tawna ba cotton je USA dagi lei taragadi akhoi dagi puthokba piron ji hong doine Bangladesh Vietnam dagi puthokba piron ji yam hongi ba ko ado US and I see India no isu hong bodo puthok so patabodo bu cotton do khoi de lei yusine adai taragadi USA da loi tong sa duine ba so India na tawri ba thabak sing se aidi strategic autonomy lehenda bagum ne strategic autonomy lehenda bagum ne aidi India na strategic autonomy ana lausare ko BRICS nation sing da kadawe mana meeting taw matam da es akoi di USA da depend taw na ba dollar sin na gum se de-dollarization taw se kaina ko aduguma hare adagi global south ki leader amusu oiri ni India se global south ha developing and underdeveloped country me am jingdoni ko global south ki countries sing se mana ka ni support India na support taw mi ne ba do USA ga smaina trade taw na gi tarage di India na support taw su ngama aroi ko adu duna te taw ga hara kanda aidi India se USA da pura tu gi bagi type taw gare ko tu gi bagi type taw gare aduni ko mana se ista comparison phasaba ma bi ko Narendra Modi ki Narendra Modi na kadoga hara kanda kogi RCEP na ko Regional Comprehensive Economic Partnership ko Regional Economic Partnership ana matawgi masi se 2022 da tawgi bani ko 2022 gi January ada da tawgi bani si se kadoga hara masi taw Narendra Modi na masi se accept tawgi de ya gi de ko Regional Comprehensive Economic Partnership se koigi kano yaw din Asian do yaw din Asian
SN member kya yaudeba koigi SN member tara do yaudeni hujipudi tara matho yogre plus kadoba China ko Japan South Korea ko Australia New Zealand yaudeni but sisi yagidi kaigina haragidi China yaubagi China se yaubagi mane yagidi yagidi maram se kaino China gi product ahoma mayam ama sigi economic partnership se da yaurokadra haidi ko India da solakadra mane yagidi 2022 da but awada book kan yam sokningai orisi kaino USA ga deal tawbe matadadi phatlawna ya thoki ko adudo aidi kai haini magi period to sidai period to China gi product home product me am pusalakani habini adu USA gi deal tawna bisida su USA gi asembagi di RCEPs dagi USA gi deal sin hena show inge but USA gi deal sin mani ya RCEPs di yade adu yadabagi maram dune ko 2022 na sorry 2022 na 2019 no 2019 yade 2019 da hodo pa aduga force to given 2022 dagi effective oi given sisi ko 2022 dagi effective oi given ni ya India ni ya gi maram da China gi production low quality adi kanogi chip production du changa kani na to gi betagi ni ko ado India na tawriba policies na kaino China zina tabi di Asian Japan South Korea Australia New Zealand moi jing se di trade tong ne but China is this to tong na de ado RCP is the man yaw da bane ko adu dubu kadoga har kan USA deal sida di pura ulta sat khre USA deal sida di India ji pura mang bagi phibam da lei ko adu duni mana articles da mana highlight toram se kya me magi personal opinion ni adu bu yamna phasaba pot amani ko mana puthore ise so yai siga articles yam phasai ko next labor code ki matang nam lai id labor law semdo ki dana ko kadawe khoi gi hana 29 labor law leramani ko central labor law madudo 4 da onthokre 4 du kai kai no 4 je hangak pe ai ko any exam amada ngasagi 4 labor code se hangak pe ai ko kani no haragadi pham da line ko ahamada tolopiba code on west ko 2019 tolopiba duga relationship thamba the relationship hagalani industrial relations ko tolopiragadi industrial relation hagalani tolop se sang na piragadi relationship hagalani adana social security la ani ko social security la ani hadi ing tamna santi leina palani ko aduga khara chena ba thoroi occupational safety la the safety oragadi health su pharani ko and working condition su phar ninching ko moise adi 2020 si code mari se phabam changi ko adi phagro sisima hadi moi ma'am ji sa key reforms sai dare ko key changes phajaba changes ma'am ama lagi key changes ta kai change lagi har kanda koi gi adi magi waste ki definitions hai tare ko waste ki definition se waste ki definition se change to gre ko adi waste is da kadoga har kanda every waste ko dimak se kadoba basic pay ama yaw kadabani basic pay adagi dearness allowance ko
aduga retaining allowance ani si yawgadamne ko basic pay dearness allowance retaining allowance ko sising si yawgadamne aduga masisina 50% masisina 50% oigadamne ko hanadi kanino adi basic pay se 30 to 35% khatang oirambaneba adubu hujikti si 50% oihangadamne sini ko masisina kadoga harakanda khoi gi tolop oina yumda tolop oina purakpadili paisa se khara handarani but tawdabu hayeng khoi gi kaini pension gu malakpa matam dadi hen nungai bado oidoi ko hen nungai bado oidoi ne pension gu badana hen nungai bado oidoi ba adagi code sida su kadoga harakanda gig worker sing su yaure ko sida adagi gig worker haise kaino zomato adagi kari kara da thabak tawi mem ko zomato swiggy adagi delivery service singi do ko swiggy delivery food delivery service to adagi platform worker haisina koi gi kayani gari thawi bakangu jingse platform worker haisina uber gumba thawi ba uber driver gumba se ko asisingse su yaure ba ko hana yauramise adagi sidasta kano su yaure pro reta gratuity haise kaino maje thabak poina torokpagi magi tips phangmaduni ko tips sabani ko pro reta di proportional tips haitare hana dini ko company da thabak tabuse kadoga harakanda nangje chahi manga 5 years tawdragadi nangje tolop se hengaloi 5 years tawdragadi but tawdabu hujikti kadoga harakanda 5 years ki haiban leitre chahi ani thabak tawrasu kadoga chahi ama thabak tawrasu chahi ama da hengatpam thokpa paisa do hengalakani ko aduduni ko ade 5 years haiba policy to legidre ko there is no 5 years pro rata gratuity aise ko gratuity ko aduduni fixed term employment sida haise kaino fixed term employment and like fixed term employment have the 5 years fixed term arambado like it's ko yani na aduni akoina sidagi khangba yabse kaino harakanda sigi labor code se koigi sise kanana sise kanana senage or kano tawnage magi economy gi tam da hai tare ko kari body lege ka habito bodies economic bodies like hada koina khangba yabse economic bodies kar hairamge like EPFO employees provident fund organization havni ko EPFO na kari manage to ga kana provident fund gumba degi pension gumba se mana kana to manage to ko statutory body ni ko economic bodies statutory ni ko haidi magi ek to kana le sai ni statutory bodies adegi ESIC like ko employees state insurance corporation masisina sagi health employee ki medical health insurance ko adugumba ka to pade nyengasi to ba kalamong nyengasi ani pansil ba panta ga ni China ni jungo ko pansil ha bi kaino China ga akoi India ga yanaba ma purakhi ko adudo di yanari do pansil da yanabne pansil haise kaino kanda koi gi 5 principle havni ko 5 principle ni Jawahar Nehru na China India se Jawahar Nehru matam sign doramani ko ade 1954 da Jawahar Nehru na ko Prime Minister Zhou Enlai haide kogi China gi kanoga Zhou Enlai ga 1954 da ko sign tawna gibani
sida harise kaino mutual respect ko mutual respect laina ba ko mutual respect se kai dano territorial integrity sovereignty da ko mutual aggression tawna da ba hawatna da ba ko mutual non interference mai gi internal affairs id mai gi thabak thorom manungi thabak thorom da non interference tawna da ba ko aduga equality ko and mutual benefits trade tawna ba oigera ama tawna oigera mutual benefit leina ba ko samana na benefit leina ba peaceful coexistence nusi sana na himina ba ko karam sector dano si uzik India ga China ga sector ahum leibo ko sector se karam sector no ara gadi western sector sisini chaw ko eastern sector sisini second chaw central sector is the ka hena kogi middle sector is the ka hena khana de western sector sini yam khana ri ko aduga eastern sector su dum khanai ko Arunachal Pradesh ki se ado sida major mahon line hena ko ama le mahon line ko mahon line se ko India ki di eastern sector le ne Arunachal Pradesh ke ko Sir Henry McMahon Simla Convention ko McMahon mo pandara ka di Simla Convention ninjing ko Simla ni sila do ni da ko Simla Convention kai Major McMahon je si na Arunachal Pradesh ko Arunachal Pradesh se ko India gi ne hairam de ni ko McMahon line je da Arunachal Pradesh se India gi ne hairam de ni ko si manin singo yare aduga Aksai Chin je da lere khara khanari ba pam hai tara ga ko adu man hai se kaino pausina haire budi India believe in Panchil Pact settle border hai di India na Panchil Pact se believe to ye hai di China ga kana to na sum hai sari na hai de ne ko khanara ka ne di China ne sum ngam khang de kamai de Simla Prime Minister na magi Prime Minister ki office ka se maming on thokre ko loina PMO se maming on thokre ko PMO hai ba le kai maming on thokre ko PMO se Prime Minister office kari on thokre seva tirth seva tirth hai badi kaino service shrine of service hai ko thabak tawpham ne hai ko Central Secretariat building se kari don thokre Central Secretariat building anauba sagre ko Secretariat building anauba sagre maming na kari tholang yar kanda Kartavya Bhavan 1 and 2 ko masi se man maming swan thol je kaina se colonialism ki concept to ko India ki concept da la symbolical ni ko di colonial legacy to mangali ni ko independent identity da la ini titi ko adagi hana akoigi race course road ka hara made lok kalyan ma kaina on thoke dana ko adudagi mathang lai ni ko aduda ya moina sigi kano je sign tawna badagi PMO dagi koigi scheme khara thoe ko like kari scheme hara ga PM rahat PM rahat ai se kaino koigi cashless
treatment hadi paisa so ayaw da bida ko koigi karigumba road accident thoba or any accident thoba up to 1.5 lakh pound case treatment of ai CPM rat scheme sina cashless treatment ni ko 1.5 accident ko accident thoba matam adagi lakh padi didi padi koigi self help group ki kangu dun ko scheme hujik se 6 crore and nupi tha sahi ma da lakh ma tan ba nupi 6 crore and laygram ni for meaning the self help group sina tawragani ko help tawragani ko 1 lakh in a tan by tan sahi ma per year adudo lakh padi didi sigi magi pandam ni ko scheme sigi pandam ne ko adagi infrastructure agricultural infrastructure fund infrastructure fund sisina kai doga hara kanda hujik 2 lakh crore and ko khangbra edi harvest management tawna khona bada adagi common farmers singi hai tare mai assets da 2 lakh crore hena thadari ni sise 4 lakh crore da hangalan bagi da 2 lakh crore hujik thada base 4 lakh crore da hangalan bagi na ko investment hai tare agricultural infrastructure da adu dani toi topa kaina kano leite model the temple ki mo sai hai ko sigi se PMO central secretary building se model se temple ki mo sai hai karam ba koi gi chalukya gi matang gi temple do chalukya ko chalukya gi matang gi temple or chena kesaba gi koi gi hosala architecture hai ta hosala architecture hai pe kha da ha pe ai ko se hosala architecture se kari no kai kari chena ke saba temple ko adugi design da ni PMO se size next telecom service provider do not own spectrum hai di koi gi frequency kara le ko koi gi 2G spectrum hai kai le 3G spectrum hai kai le 4G ko 5G 6G la ko mai le se third generation fourth generation fifth generation sixth generation kai le se mai gi spectrum kara le spectrum hai di kind of frequency du ni ko mai gi tharak pa ai sigi kano sigi internet che samle bagi mai gi frequency thari ba le wavelength or frequency to adu do boy kana spectrum ko 2G gi na sig dai ne sibu oi to ni 3G gi na sig ni sibu oi to ni sibu dai ni sibu chida kano airtel gi na sig dai ni sibu ni jio gi na sig dai ni sibu chida hadi mai gi frequency link sida sig dai ni sibu china airtel gi ni sig dai ni sibu china kano gi ni sig dai ni sibu china ka hai na lai doi ne 2G 3G 4G 5G chida ko amaga overlap tawna su ya de ba so adugi spectrum se telecom servicing sina telecom servicing sina pai ba ning ba do pai ba natte sine ko just spectrum hai jo ko adu pai ba natte sin meaning di kaino hara kana telecom providers sing se adi airtel gumba jio gumba sina moina on to ba gi type ta ko adi tawe ba kuda moina hara se mamang na kai gi aircel kai gi ba matam na ka dawe aircel kai matam da aircel da thadaram ba koi gi paisa adi moi gi investor ma'am sina aircel na pari ba spectrum id magi sequence ma pai jai da ko magi link web link ma pai jai da adugi web link to aircel na on to wai ta investor jing sina aircel link investor sije magi investor jing paisa thadari na ko la kro adu kro thadaba ma'am jing sije paisa yon doi ne auction ga taw ne sigi auction taw se kado ga kanda claim taro pai da investors in auction taw sar ke moi no ni yon tara ga di mo gi paisa to phagjare ada supreme court hai na noi na auction taw ba yaro noi na yon ba yaro aircel se mut ki matam da aircel na masigi spectrum se on to ba na moi na pairam ba na te
just to nagagi moida earcell da kano to by wari ni id earcell gini haina spectrum da thamam by wari ni moina on to na te aduna noina yon ba yaro haina khana ba gini ko sida sab exam point of view da ka important oi de exam point of view da di akoi gi supreme court na define taram ba tam kra le ko exam point yo ko ai da de kari haini koi gi public trust doctrine ko public trust doctrine hai se kaina har kan da si je supreme court na define taram ba kano ni ma gi legal principle ni ko legal principle ni kari nasi ke principles ne kari hai do na har kan da legal principle ko ko haidi certain legal principles na kadawna har kan certain resource kara le like certain resources like air water ko musiki har even spectrum musiki kano gi spectrum se masi se public use ki ne masi se government na out to ya de ko no public use ko doesn't by government na on to di sis public trust doctrine na is kaino koi gi resource kara lai government na on to ba public na on to ba do si spectrum jisu amani ko ma hai se ko kan dai ko adu pai kha gi da mak ta si ka tang khang asu ya ko dagi ngasai gi spectrum do kanana on to gi si spectrum na ngasai gi lai gi se kanana on to gi hai ka di kano khara khang chu be dot di department of telecommunication ministry of communication ni makha da lai de ko dot na spectrum sigi magi id license se kanana pi gi hai ga di dot adu duga sigi kani kumba id regulator amasu lai independent regulator ni ko independent sigi government na kuting jam ya de ko independent regulator amalai kari try taramani try hai si kaino telecom regulatory authority of india hamni ko try na license pi buna kana pi ban department of telecommunication ministry of communication ko aduga regulator adi madudu kana na function fazana tawriba tawdabra ka haiduna kana na try na telecom regulatory authority of india next koigi hindi ko sorry hindi is hindi ka tangan nate language taranga pula puna manipuri siya ko masi se koigi kadoga hara kanda language taranga se kanoma likatore dictionary ama medical dictionary ko medical sabda sindhu masi se kaina kanda medical ki oiba magi word sinse medical terms sinse language stranga se pulapuna hindi are telugu assamese gujarati kashmiri kannada malayalam marathi odia punjabi tamil ko bengali manipuri mizo konkani haiba singsida translate tawdune medical sabda sindhu haisida ko sise karamba policy ke mafadana hadi medical terms singse sigi language 15 language da translate tawdune ko sise national education policy 2020 gido adugi policy gi makhala tawraktone ko haidi objective to boba ko aduni ko duda kadoga hara kanda department of official language sai tare ko masi se kanana thabak se kanana tawgani hara gadi department of official language ko ministry of department of official language se karam kanogi makha dale hara gadi ministry of home affairs ko aduga kadoga hara kanda karam be ek makha dale hara gadi official language act
1963 ko aduga sise kanana torkani masigi medical sabda sindu se kanana torkani haidi second semadi tama kanana semani haragadi commission ko commission for scientific and technical terminology sina semakan logic ko sina semakan yare atopa sesta consumer get raw deal as global oil price fall benefit remain frozen si na haning isi kaino kanda khoi pa yung ko globally yo ma ta globally sigi graph sidam yeng khang ani ko che ko sigi graph sidam yeng se global price yo akoi gi thau ge price se 40 global price ni ko 40 dai da le me du du ga india ge price di kaino IT dai da le me kara da January 2021 ko January 2021 da global price se global ge thau ge price se kaino 40 dai da le me du ga india ge price na IT dai da le me but awada bu global price se jar henkale 2022 corona le ko matang idu da global price say 116 oil adada akoi india gi value ju IT degi 96 ta hingat kre 96 da hingat kre ko 96 da hingat kre adu global price se hiji mo handare 116 le madegi cha handaraga hujik se kano January 2026 ta 67 admai le global price 67 lai jata raga so akoi india gi ngasai hingat ke 96 IT digi 96 se hingat ke do 100 da bide le 94 da le aduna tabadi kaino akoi global price se hingat ki taraga su global price se handarak taraga so akoi india gi price hai tare ko india gi maman hai de thau gi maman je de tarakte kari maram gi no haraga di koi gi government hai se akoina ku thinjam ya di se kamaina kari maram gi thinjam ya dre no haraga di masigi oil gi price se kana lep ke haraga di koi gi oil le company se kudam mana se oil marketing company OMC sai tare ko OMC si jina lepani se oil marketing company si jina lepani aikoina ku thinjam ya di se ko huji phaw se moina oil marketing company si kudam mana se oil marketing company se IOCL, BPCL, HPCL kind like si myam jiksena lepani paisa se akoi government na thingam yade khuting jam yade moina lepa price ni paisa ja 100 tri je kai se oil maman se 94 even 100 yo yarina ado 100 yo se si se kari maram ni se hangni se ko kari maram na globally kana globally thong ni maman ni 100 adu ka akoi gi maman se 100 tri se kari maram ni se ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ oil se exam point of view de hago paisa maman jina te phangduise exam amadidi kaidorge hara kanda koigi oil marketing companies de se yarido example na service ke oil marketing companies kai kai nema masai ke IOCL haidi o Indian Oil Corporation Limited ko adegi Bharat Petroleum BL ko BPCL kind of Bharat Petroleum Corporation Limited ko digi Hindustan Petroleum Corporation Limited Hindustan Petroleum si myam jingse OMCs kangu singchine ko moina kadog hara kanda 90% hena control tawewa ko India de yol thau ni maman kari kara digi loina makko ko India gi crude oil se krai de lay or mainly ko India gi crude oil basket myam am lay ko crude oil basket hai to India leibam sai tar Indian crude oil basket hai tar crude oil basket sini ko maru oil se pai khada hangdu je si crude oil basket che kai no haragadi kogi Oman and Dubai sour
crude and Brent sweet crude ko sigi ne ani sigi average ne ani sigi average lo bane ko ado sida Oman and Dubai budi khangamani UAE amano Oman dagi lay ko sour crude ai se kaino this is paikada hangrami ko UPSC da adagi sweet crude ai se kaino Brent sweet crude ai se na kaino sweet ai se na kaino sour ai se na kaino adu do hangrami ko paikada ko adu ai explain tawrake ba sour ai se na kaino sweet ai se na kaino sise paikada hangrami ko paikha report oi ta ni sise aina kano pangpi da pisan manante ba ko sweet crude haiba maga sour haiba male sour crude haiba sweet crude ai sina ka doga hara kanda koi gi sulfur se 0.5% adu dogi less than oi pai tari sulfur content se kari kanda less than ko not greater than not sorry less than 0.5% oi pai tari adagi amo more than 0.5% sulfur yaro taragadi sour oirani manam yam nam thi moise ko aidi aroma taste ai tare ko aroma se pleasant oi aidi manam nuksi bisidana sweet na ko sweet oi adu duga sidana nam thi be yam strong aroma leba adu duga kayani kaigino yar kaigino strong aroma lesa high stress yam yawi aidi hydrogen sulfide yerum apum manam nani hydrogen sulfide yar yerum apum manam nani adagi course ai refining course like refining course ai de koi refine to ba ai chum thok ba phatta ba chum thok ba refining course am tangi ko mai de costly am anante kano sidane cheap oil ko sidana costly oil am tangi sidana lo thok ba se ko sidana sid cheap oil se kaina premium ne mai premium price phangi moi ko price cheap premium price ko aduga mangda bagi chang ai corrosivity hai di kaino thal ji jo pum banai ko corrosivity low corrosivity ko corrosivity adu ga sisna high oil kyan ta ko adu duga maje discount maje price to su premium premium price pe mana discounted price pe adu na premium oil pump gai le tro premium price ta pi ba thau yam tang ro adu do kaino sweet crude no sulfur yam yaw green adu na sour crude ai sina sulfur yam yaw ni ko premium ai de ko ba ba na nom na su ta ya ri thau ha ma tam da premium han gena premium ha la kana thau do ma man yam tang ma do adu as premium ji hal wa kana de da cham ma ne ye cham ma he premium han ta ga de ko ki engine de su fa do ni ko aduga kaino su taw ne ba ko ni pollution cham tho le de ne adagi ngasagi brand crude oil hai do ko premium kaina oil pam na tha ba le bi ko adu du ni sigi se brand crude oil ne ngasai ama hai ge do brand crude oil se karai degi phangbo crude oil oi do na har ge north sea degi phangbo oi de ni moi se sweet oi bi ni ko ma se degi phangba kano se sweet oi ko sweet oi adagi high quality so oi ko yang high quality ko adu duga ka do ga kanda ma se global ki benchmark so oi global benchmark ai bidi kaino masida piba price na koi gi kaino gi price oi ai di global price market ki price oi na masigi mamanje sigi mamanje pi tara ga di o atai ju sigi price da pina ba dai tai kodama na harage brand crude oil sigi brand crude oil se lupa chama pi ai tara ga di o premium crude oil se lupa chama lo pina ra ni adumai na hide global benchmark oi brand crude oil se akoi india gi benchmark ka global benchmark ka mana de ko india gi di source yaw shal le
ꯀꯔꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ओमान दुबईꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯣꯔथ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ स्वीट क्रूड ऑयल दुगा अनिदुगे एवरेज निको हाइदी ममनजे ग्लोबल मार्केट का ममनजे अखोइना इबन ताबम बौथो इनिको ग्लोबल मार्केट तगी अदु तादे अखोइनि इंडिया गिदि पैसाजे असुकमिदि तांगी को अखोइ इंडिया दसु अखोइगी इंडिया गी मफम खरदसु अखोइगी कनोसे फंगिबको स्वीट क्रूड ऑयल्स मुंबई हायन अमा लेट्रो मुंबई गी खितंग चथो कांदा समुद्र मयाइदा मुंबई हायन थावगी खोनी अम लेबनी अदुदगी कोई स्वीट क्रूड ऑयल से फंगेबको स्वीट क्रूड ऑयल से फंगेबा दुगा अखोइना सिदैसा ममांगसु खबरदसु यावगिबदु अखोइगी वेनेजुएला दगी अखोइना कदौगे हारा कांदा थाव लेगिदेना अखोइ इंडियाना थाव लेबा यारोयदा लेबा यारो हाइसे करी मरंगिनो लेबा यायबा पत्तबदबा अखोइगी इंडिया गी थाव कोई रिफाइन तौनबगी टेक्नोलॉजी से कई हाइनी कोई सिगी टेक्नोलॉजी द साबने ओमान दुबई की सोर क्रूड ऑयल सिगी से साबने अदुना वेनेजुएला की सिदी कोई अमफोक साद्रे वेनेजुएला द फंगबे सिदी सोर टाइप त खितंग चंगीबको अदुना इंडिया ना मदुदगी लौबा यादो मानदे हाइना खनबदुको मदुदगी लौ या तारगदी कोई लौ वेनेजुएला दगी लौरगदी कोई सुंदोकदा मतम टेक्नोलॉजी याम चंगदब मतम याम चंगदब पोट ओइबा हाइतारे ममन कई का तांखलकदब अदुना वेनेजुएला दगी कोई लौरोय लौगिदब अदुनी पैखादा हंगरमनिको सी कनोगी से स्वीट क्रूड ऑयल सोर क्रूड ऑयल से कईनो डिफरेंस कईनो का सिदा ngasiगidi सिदा लसलगे थैंक यू सो मच तुम नमु थेना सही मु थेना सुनो reciprocal gitu reciprocal dito dildo hai natro victory thanks for the explanation RCEP RCP no gitu dildo Australia gitu kai China kari kara tawbe yam phajaba article ni godu da adi USA ga India ga trade deal do thank you tabi wi sidi sidi lo lage